إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أقول من مدرسك واحد كمجيفا وموضوع كي عيد ميلاد فاها كرمجة حكمة بهجت كم هرج جاوس ربيع الأول مهجة بارد وس أقول من جت ورجينا قوم تكوجا فاها كربة دوه جتوجا أقول من فيني قصة إكي قوم توجا ميدوس فاها كربني إكي جت ಬೈಗೌಮತೋಗ ವರಬ್ಬಡತಿ ಇಹ್ತಿಫಾಲತಕ ಎಕಿಬಾವರು ಕುಳಿವರತಕ ಕೆಕ್ಕುಂತಕ ಮೌಲೂದ್ ಕಿಯುಮ ಅದಿ ಮೀಗೆ ತೆರೆಗ ಎತೆ ಬಾವರು ಕಂತೆತ್ತಕೆ ಸಿಯರತು ಕಿಯುಮ ಮುಹಾದರಾತ ದಿನುಮ ಮೆಹಂಗೊಸ್ ಎತೆ ಬಾವರು ಕಂತೆತ್ತಕೆ ಮೀ ದುಹಾ ಗುಳಿ ಆಗಮನ್ ತೆರೆಗ ಮೀಹಂ ಕೊರಮ ಗೊಸ್ಸ ಈ ರಾಜ್ಯಗಸ್ ತಂಗಳ ಮಾಕುರಿಗೆ ತಾರೀಖ ನೂನ ಸಾಗಮನ ಬಲಾಲ ಫೆನ್ನಾಣ ಹವ මිදුවා ගුලියෙන් එක්ක මාළුත කියමුගේ කන්තත හිඟමු ගොස්සාවත් আদি මේදා ජෙහෙන් බස් අවමන්තරෙක් බය හිසාබ් තකුග මිබාවතෝ කංක මදුන්නමස් කොරමුන්දේ আদি අවමන්තරේග මියදෝ සෙදුවා කි කොම්මස් හයිසියතකුම් ෆාහ කරවේ আদি එදුවා ක ගුලියෙන් කන්තතක කරවේ දුවහේ ගොතුග ආසම්වනි කොම්මෙ හරක් ගවස් මිදුවා ගුලියෙන් අලගොන් මෙන්න තෆාත් සුවාල්ත කුරුමතිය මුග ආද මිදුවස් ෆාහ කුරුමා බෙහෙගොතු එමෙම අලගොන් මෙන් රබීල් අවල් මහා කුරිමත්ලා ෆෙන්ගරුගා මි මහුගේ තෙරේග මිදුවස් ෆාහ කුරවෙගෙන් දාරුග මිදුවහගේ ශරයි ගොතුන් අලගොන් ෆාහ කුරන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අංගවා අමුරු කරවා ෆාවා දුහෙත්තෝ නොතේ දුහකි දීනි ගොතුන් අලගොන් ෆාහ කුරුන් එම්බ රංගල දුහෙත්තෝ අලගොන් මෙන් මි මවුදුන් ඉරාද කුරවිය මි දර්ස්ක වාහ දක්කාලා ලොබති ඉස්සෙතිරි අහුන්නා වක්ත අලගොන් මෙන් ඉස්ලාමුන්නකි මුස්ලිමුන්නකි දීනුගේ හුරිහා කමක් ගාවස් වරන් හර්දනා උසූතකෙක මච්ච අමල් කරමු දාබයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ෆොතයි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ සුන්නතයි මිදේ අස්ලු කේත කුර්ආන් බාවාලෙ බි zamanuga දිරිඋලොවි අස්සාබේ කරුණා එෆ වඩාගෙන් තාබියින්නා එබේබේ කරුණා මේ විශ්නි වඩාගෙන් ගොයි එයි ඉස්ලාම් දීනුගේ සහ මෆහූම් කමුගා අවම කබූල් කරන්ජේ Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge Eid Meelaadu algon men tereg me faaha kore wattafaliya faaha kuraifa umge faaha kurumge taarikh algon nazar hingalar mi kon hisabegga kon zamanegga kuraifa ek kametto mi hagiyatuga mi mawduga waha dakkaruge eme muhim men nukta kon dosaregga kuraifa ek kametto Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge zamanuga kurayf ekkametto em taarikh gotun algon men mi kam mi balalan jeheni algon men ge deenuge namuga hewkame gotuga dharmaya sawab libe ragalu kantetake gotuga algon men teren miha boduko mikam kuravigen daruga mikam ge taarikh bala nulevijjikum ga wanama mikam ge aslu hagige algon men gennoda algon men emmen ittifaqu akam me Eid Meelaadu faaha kora mehs faaha nukora mehs दुनिया के मुस्लिम इजमा व इत्तिफाक व मसले में नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद मीलाद आगोन में तेरे मिफाह कुरा गोता एव्वस ज़मानेगा अस्साबे कलुंग ज़मानुगा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मानुगा अदि ताबीन के ज़मानुगा एम्मेफ फुरिहम बेगम वा हेव तीन कर्नुगे तेरेगा मिंग एव्वस हैसियत को मिका हिंगा फंडक कमी फुरिहा में इत्तिफाक व नुक्ता Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge Eid Meelaad faaha kurumakee ekelek faanu hayappulu ekelek faanu kurabika mennu adi ekelek faanu ge dek emmi bodu lobi wadagen ekelek faanu ashabe kalun Abubakar faana Umar faana Uthman faana Ali faana ibebe kalun ge khilafat ge duwassaruga ebe kalun kuraba fe kamennu adi efoga wes ashabe kalun hayappulu ge ebe kalun kuraba fe kamennu tabi be kalun kuraba fe kamennu kammi awgon men emme dan hagigeten yameduga waage dekkene එවස් ජාගේ නෙග් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒගොතෙන් ඉහ්තිෆාල් කුරවාෆා නෙක් එහෙම විජ්ජකම ගවානම අවගමන වර මුහිම සුවාලේ බොයි
kon zamanegga feshigen aswe kamet ehma mihisam feshigen bes me kamuge asu sharai haysita meduga alugumlange beje sualu fat Nabiyya sallallahu alaihi wasallam zamanuga hiyokame gotuga beleifane kame ekadek faanuge khulafa rashidunge zamanuga hiyokame gotuga beleifane kame emme hiyo qarnuge terega hiyokame gotuga beleifane kame hiyokame gotuga dharmaya sawab libene hiyo amale gotuga belevigin mikam feshigen mi fulako mikam kurwen asmoni kon zamanegga kon haysiyata kontu tarikh ilmoring agumanna mikam wani warrangala bayan ko debwaf egotun Imam al-Maqrizi rahimahullah mikam feshigen ga goik war saaf ko bayan ko debwafave ebe fula vidala fawani Nabiyya sallallahu alaihi wasallam Eid Meelaadu faaha kuram feshifawani Fatiminge namuga mashhura fawa Ubaydinge verikam gudwasurk Muslimunge ummatuga verikam kuri bayen emi honnaki enmas Fatiminge verikam ei konkahala verikametto ei Allah ailah go rasulage enge umak hegotuga kiyamanteriwa ekalege faanuge sunnata asabe kalun genestebi maga awgon men sunna jamaatuge aqida macca kit qur'ana sunnatuge nasutage ihtiram ko qadar kura ummatuge ijma' go maccan ihtiram koggen ummatuge issugu sawa salafus salihun ihtiram koggen egotuge matiga kit qur'ana sunnatuge hukum fulta dirwa masih kuri dawlatetto nunto ei waram muhim suwale emihun ufaddikama kawaruga emihun ei konkahala bayetto engumaki hagigetuga waram muhim nukta ei heyo bayaku heyo neetigga heyo kame qur'ani nuba bayaku heyo kame kuriyas e heyo kame ges onnane nuba niyate adi nuba bayaku dinu halah kura bayaku dina me ihanati kon hita bayaku e dinu kanka netikuram mase kura bayaku dinu kanka dirwa ala kuram mase kurun ei mustahil kame nobadi izzati akhunna akhtu migotun tarikh ilmoring vidalo fave issa bayan bediya الإمام السني سني مذهب إمام سنة جماعة إمام أي الإمام المقريزي رحمه الله بدال فاوني وكان للخلفاء الفاطميين في طول السنة أعياد ومواسم أهارك كي دوستكوغا فاطمي مكي عبيدين وركم دوستورغا فاها كورموندي اتبار عيوتك اتبار مناسباتك بي اجتريغا أهارو فشموغ مناسبة mi ashurage munasabata ashurage munasab mekin algol men ashura duha sroda hifani emihun ashura duha kakka mihunnak mi kandi bondi ihtifalu hada bodati haflataka achi baba migotan emihun ashura dus faha kormandi adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam Eid Meelaada Ali gfanu Eid Meelaada Hasan gfana Hussein gfanu Eid Meelaada Fatima gfanu Eid Meelaada was khalifat emihun ge khalifa kumga verikumga khalifatun nas al hadir ge Eid Meelaada rajom hoge furtamereya rajom hoge medu furtam rajom hoge medu vilereya fanara vilereya ramadan hoge eki retaka ramadan hoge feshuma ramadan hoge meda ramadan hoge fahata gossa mi qur'an khatim nimma reya ni fitr eid aha muhimme mi adha eiduga iturun الغدير عيد الغدير أي شيء فاه كرا عيد مين قصة تبار عيد تك مين ترى فاه كرون قصة إكيك مناسبات تك مين ترى فاه كرون قصة فاطمين كبركم إك ترى مجوسين فارسين عيد تك مغاوا نيروزا إباعة كدوست بس مين ترى فاه كرون قصة هم مين زمانوغا ميقول فاه كرون عيد تك ترى إن عيد إن احتفال إن أي نبي صلى الله عليه وسلم عيد ميلادك بيسان فرجين علىهم بلالم بي دولة من عبيدين دولة نوت فاطمين دولة تقول تجي من مشهور كفامي دولة تجي مي konkahala دولة تت مي كان علىهم من ورا صاف كتاريخ المورين بيان كدبوا في دولة تجي تاريخ علىهم نظر هنقال علىهم مي دولة تكي مي تيمنا قرنوجي فشيجين قص هوانا قرنا همه هوانا قرنا يفسده يفسدولس حبنا أهرا همه demigen gossoy verikame mi verikam feshifawani mi muizz li dinillahi ge mihunge sharafaki mi verikamuga em ismiha ge sharafakamuga ifawani enege laqabakamuga ifawani gos verikan nimige mi gossoni al aadid
Abdullah bin Yusuf kiya mihege verikamuga Eid hijraam fassetek fastolo satek emihunge verikamuga fahukologa feshingen yakam egmane ki hijraam fassana qarnuge terega hijraam hatorna qarnu terega fassana qarnuge terega feshingen alang ufeding asek kame Nabiyya sallallahu alaihi wasallam Eid Meelaadu faahaga kurumakee ubaydinge dawlatuge astu hagige sifa algomen balalam beenuwa kumugana emme hadisaen algomen kiyalima emihunaki kombeka marnangala safegete egotun imam Abu Bakr Nabilisi rahimahullah hadisa ki algomen nag me obeydinge algomen obeydinge astu hagigi sifaya emihunaki konkahala bayekka mara saf ko bayan ko difa hadisa emme hadisa ko miwaq fud awon miwaq kiyalde Abu Bakr Nabilisi rahimahullah me Fatiminge obeydinge verikamugu duwassorga hazir korawunu emihunge darbara me darbaran hazir kurani al-Mu'izz ge verikamugu duwassorga obeydinge verikamugu me veriyen eneki hazir kuffa Abu Bakr Nabilisi rahimahullah me sual kurani timammen khabar libije halegfan mihin buna adu timange atuga diha tiru ekkamuga wanama ege tere nuwa tiru rumunna dekola emihunna dimarshe amaz qurani adi dihawana tiru timammenna dimarshe amaz qurani mane ki obeydinna hangurama kurwa dihawana tiru timanna illaname nuwa tiru rumunna dekola hanguram kur ellige mihin Abu Bakr Nabilisi buna adu timmenna adu vijjehema mi kiwegen de kiwaket ehindu ekefan ebefala vidalwani timanna tiyena nobuname ekama inkar kor vima mi verimiha me bonani hakim miha bonani ubaydinge veriya me bonani emihun nahiwi ekefan ebahun rujuwa wikama ehem vima me bonani kike he buni den e buni bas alun amura anekka buni gota vidalwani timanna buni mihenne timanna atuga diha tiru ekkamuga wanama ege tereng ettiru rumunna dekol hangurama koran illa fiyam ege tere nuwatiru kalevunna dekol hangurama koran timanna ukahushim e khalli me verimiha khabar lifoti dihatirun nuwatiru rumunna dihawanatiru ettiru timambanna dekol hangurama koran amaz kura hushim ehem bunima ekan kamonogosken ehem bonito suwal kurima me ilmuriya vidalwani ehenne nune timanna ehenne nubuname timanne dem buni baha begutun suwal kurun vidalwani timanna buni timangatuga nuwatiru ejjekamuga wanama ege tereng ettir room karya roomna dekol hangurama kuram phone wiyam ege nuwatiru kalevna dekol hangurama kuram phone ahushi kalemenge meshe amas kuran ehinduga verimiha me bonani ki vegen heye ehin egotan hadan jihe sobaki ko bahi ehinduga Abu Bakr Nabilisi rahimahullah vidalwani qala li annakum ghayyartum din al-ummati ehini tibamihum wani ummatuge deen badal kuffe وقتلتم الصالحين أدي صالح ألون تبامهم بني قتل كفة وأطفأتم نور الإلهية أدي إله نور تبامهم بني نوالا فة وادعيتم ما ليس لكم اتبامهن إكشي جنوا حق وجنوا كنكم اتبامهم بدعوا كرم إكتريجا إميهم عقيدة إكتريجا همين كمكم جا علم بيان كرا فة ألوهية ميجترم بيان مهم دعوا كر إله وانت كم دعوا كر أدي كبادو دوغوري كما مكوري كما نبي صلى الله عليه وسلم آيلا نسبة فوا ashrafun gotuga emihun da'wa kuri fatiminna memihun verikam fatima tufana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ailage nasabu befulunna gulifawa kam emihun kuri da'wa ke emihun haggu da'wa enun emihun nasabu ebbes kala gulumen Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ailaka gulifenne embe vidalu wadda'aytum ma laysa lakum tibamehunna mi da'wa kurun nisbebun ekashigenwa kantattaka tibamehun wad nisbebegem fay adi nuba da'wat tibamehun koffe ehim bunumun verikamuga faratun amur kurani ena gaga Abu Bakr Nabilisi rahimahullah gaga hashikoluga thala durrain thalafa ekefanu gatuluko ekefanu handewma hamekin gatulu kormenno ven andi adabtaka eta bawar nurakkaateri jismani gotun nafsani gotun ilmuga ahulu werenden aniya koramundiya nuba dawlatik fatiminge dawlatik adi ko bato Abu Bakr Nabilisi rahimahullah gatulu kurma ekelek fana adab dirmang amur kuffa ekamattaka ikhtiyar kuri wes muslimenno ekelek fana hawal kuri yahudiyek hawal kuri ekelek fana gatulu kurmang hawal kuri ma
ekadek fan qur'an yahudi kadek wonani timanna ekadek fan qur'an kiwa adu timan kadek timannen iwe enen ani me ekadek fan aniyako gatuluko handama aniya kurma timanne amul kurima khudu timannage hitan oga terikam ekadek fan med oga terikam wadegen timanna ekadek fanu walin gatulu kolliye egmane ki gatulu nuko dirihutta handama aniya kurma kuri amuru timange hitan oga terikama kulunu wadegen timanna kuri baga gatulu kolli me ubaydinge verikamuge astu haqiqataki emihun kuffar nuba kantotere emme hadisayen salihun ilmuga ahulwari mara emihunna eta bawaru mundagoluka duturate koramundiye islam deenuge me islam deena nasrudi edina hegotuga ehiterive nasruveri waagverivi salih taqwa warna deemberna hekon hiti dawlate no fatiminge namuga mashhur kufa dawlat البداية والنهاية كما وهاك ابن كثير رحمه الله بيان كرافوي ولي نمبر 1 صفحة نمبر 2 أدي هتري ولي نمبر 11 صفحة نمبر 2 أدي هتري هم فاطمينge وهاك كي ألقمنا مي موضوع ورجعنا دكان جه وهاك لما قالوا ورم فاطمينge بريكما أبيدينge مي دولة به قطون وهاك دكمون emihunge tereng faalwegen asawa kamekkan ite baawar ilmorin bani algommen terega ilmorin bani wahaka tak taarikh gona kul kurba bayan kuraf adi emihunge nasabaki nabiyya sallallahu alaihi wasallam nasaba nisbekurun fatum fa nisbekun ekashigam ba nasabe nunkamugas ilmorin bayan kuraf egutun imam zahabi rahimahullah vidala fawe al-mahdi ubaydullah walid al-khulafa al-batiniyya al-ubaydiyya al-fatimiyya iftara annahu min walad Ja'far as-Sadiq ubaydinge mi verikamuge meskom meri al-mahdi ubaydullah enage walidaki walid mi emihunge bafannaki ebbes halegga mi fatimatu fanuge aila niswegam babay nunkama ei makara hilatun dogorikama ekuga mashhur kuffawa namay gotuga mi adi emihunge aslaki majusiyek min khalqa rahimahullah vidala fa wafiyat al-a'yanuga الجمهور على عدم صحة نسبهم جمهور علم ورين نسبك صحة عمدوا إنكار كروا أنهم كذبة أدعياء أميهن نكي دوغ دعوة كفا بايكمغا أميهن النبي صلى الله عليه وسلم نسب لا حظ لهم في نسبة المحمدية أصلا النبي صلى الله عليه وسلم نسب فلا نسبة بمغا إبس أصلا أميهن نسب وانك عامكو أنيابرنا إسلام دينوغا دشمنون كنكورا غوتكيمي ಬೇರು ಫುಶು ಎಮಿಹುಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಮ್ಯಾಕ್ಕೊಂ ಹಿತ ಆಲು ಬೈತುನ್ನ ಲೋಬಿ ಕುರ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದಕ್ಕೆ ಲೋಬಿವಾ ಬೈ ಗೊತುಗ ಬೇರು ಫುಶು ದಕ್ಕಾಫ ಎತೆರೆಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಸಾಸ್ ತಕ ಎಮ್ಮೆ ಕಂಕ ಹಲಾಕು ಖರಾಬ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಸಿಯಾಸತ್ ಆಗುಮಂತರೆ ಆಮ್ಮುಕಂ ವೆರಿಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಫೆನಿಫಾ ಬೇರು ಫುಶು ಕಂಕನ್ ದಕ್ಕನೆ ಎತೆರೆ ಫುಶು ಎಕ್ಕೊ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಅಸಾಸ್ ತಕ ಎಚ್ಚಿ ಮುಲುನ್ ಲುಹೆ ಎಗೊತುಗ ಮಸೆ ಕುರಾತುಂ ಫೆನ್ ಎಮ ಉಬೈದುಂಗೆ ಮಿ ದೌಲತಕಿ ಫಾತಿಮಿಗೆ ನಮಗ ಮಶೂರ್ ಕೊಫಮ್ವಾ ದೌಲತಕಿ ಮಕರ್ವರಿ ಕಮ ಎಕೋ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನ್ ಎಗೆ ಮುಲುನ್ ಲುಹಲು ಮಟ್ಟಕ ಮಸೆ ಕೊಫಾವಾ ದೌಲತ್ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಅಕೀದಾ ಅವನ ಫೆನಿಂಗೆ ಎಮಿಹುನ್ನಕಿ ಅಸು ಸುನ್ನ ಜಮಾಅತು ಬೈ ನೂಕ ಎಮಿಹುನ್ನಕಿ ರಾಫಿದಿನ್ ಎಮಿಹುನ್ನಕಿ ಮಜೂಸಿನ ಗುಲಿಫಾ ಬೈ ಎಮಿಹುನ್ನಕಿ ಇಲ್ಹಾದು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹುಕುಂ ಫುಲತಕ ಇಲಾ ವಡಿಗವ ದೆಕೊಳ ವಾಹದಕ್ಕಾಫ ಬೈ ಎಮಿಹುನ್ನಕಿ ಇಲಾಹವಂತಕ ಮ ದವಾ ಕೊಫಾ ಬೈ ಎಮಿಹುನ್ನಕಿ ಅಸ್ಸಾಬೆ ಕೊನ ಅದಾವತ್ ತರಿಕಂ ಫಾಳು ಕೊಫಾ ಬೈ ಇಮಾಮ್ ذهبي ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಉಬೈದಿಂಗೆ ವೆರಿಕಮ ದೊಸ್ಸರ ಅಬೇತು ವಾಹದಕ ಮಿದಾಳ ಫಾನಿ وفي أيامه أي أبوبيدين خليفة كمجا وري كمجا العزيز كياميه وري كمجا دوسرجا أظهر سب الصحابة جهارا الصحابة كرونا إتشيجون الصحابة كرونا بدبس بونون أي فالوجن كرا كمجا زمانه وفاء سير علام نبلاغ واه بيان كرا فولي نمبر فاه فنرا صفحة نمبر 7 هديها أدي كبارة حساب فدالي كيروم مسكتك ماغوتكوغا ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಸ್ಸಾಬೇಕವನ್ನ ಬದವಸ್ಪುನ ಬಸ್ತಲ್ಲಿ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಆಮುಕ ಫೈಮಾನಕಿ ಮಿಜಮಾನಕ ಮೆಹುನ ಎಂಬಡಿ ಬೆನಾತಕ ಅಚ್ಚಿ ಬಾಟ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತಗ ಬೋಡು ಜಾವ ಅಸ್ಸಾಬೇಕವನ್ನ ಎಚ್ಚಿ ಗೋಫ್ ಮೇ ಮಿಬಾ ಮಿದರಜೆ ಎಮಿಹುನ್ ಕಂತ ಗೋಸ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಗೆಕೊಳತಕುಗ ಮಗುಮತಿಗ ಆಮುಕ ಮೆಹುನ್ ಎಬ್ಬ ತಂತನುಗ ಅಸ್ಸಾಬೇಕಲುನ್ನ ಎಚ್ಚಿ ಗೋವಾ ಎಬೇಕೊನ್ನ ಬದವಸ್ಪುನು ಆಮುಕ ಫವಾ ವೆರಿಕಮೆಗೆ ವಾಹಕ ಮಿದಕ್ಕನಿ ಫಾತಿಮಿಗೆ ನಮಗ ಮಶೂರ್ ಕುಫಾ ಉಬೈದಿಂಗ್ ವೆರಿಕಮತ್ ಮೇ ಇಲ್ಮೋರಿ ಮಿದಾಳ ಶಿಯರ್ ಅಲಾಮ್ ನುಬಲಾಗ ಇಮಾಮ್ ذهبي ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಫಾನಿ
وكان صب الصحابة فاشيا في أيامه المنتصر كاميه المستنصر كاميه بركم دوسرغا الصابع كون اتشيغونغي فالو فكمكه والسنة غريبة مكتومة نبي صلى الله عليه وسلم سنن اي بيرتي فرواله فا اتشيغتوغا اميهم بركم دوسرغا اسو ادي امام الذهبي رحمه الله سير علم النبلاغا ولي نمبر فنر صفحه نمبر 3 حدي تينغا ويدالو فاني واما العبيديون الباطنيه عبيدين دنه الباطنين امهنكي بيرفشون مي الباطنينge مي عقيدة مچك مي وريكم كرمون ابي بير اترفشون الحاد قبول كوغ قلمبي بيرفشون هن صفه دكم دي باي ادالوني فالعبيديون الباطنيه فاعداء الله ورسوله فيمهنكي الله اله عدو الله اله رسول قاضي القاضي عياض بدالو فوني قال أبو يوسف الرعيني بدارويه أجمع العلماء بالقيروان أن حال بني عبيد حال المرتدين والزنادقة بدالو فاوي علم قهول ورين قيروان علم قهول ورين إجماع وفاوني مي بنو عبيدين بريكمكي اميهن حالتك حال المرتدين والزنادقة اميهنكي مرتد فاوا زنديقونج ابس قال ملتك دين قبول نكرا باي غتوغاوا باي كي مهنك عبيدنك ابن تيميه رحمه الله عبيدنا بيغتم بدال فاوني العبيديون هم ملاحده في الباطل ابنك ملحدون مانك كلك ودين واكم انكار كرا باي كيترين اخذوا من مذاهب الفلاسفه والمجوس فلسفه ورنگ مذهباي مجوسينگ مذهب دين نغاف باي كي مهنك ما خلطوا به اقوال الرافضه ادي رافضين بست ايه تريغا اكوغين اصابه كون عداوه تريك اعلان كفاوا رافضي مذهب بك منك فصار خيار ما يظهر من الاسلام دين الرافض ميهم ديني غتو ميهم بيركرا فالكرا عقيده كي رافضين عقيده رافضين نكي نبي صلى الله عليه وسلم اصابه كون عداوه تريك اعلان كون ميهم دين كم ميهم مي نس ميهم مذهب كم هدا فبن ابو بكر فانا عمر فانا اتشي كون ميهم دين بركم متي درجه كم هدا فب رافضين نكي واما في الباطن فملاحده اترين مهنك ملحد شر من اليهود والنصارى مهنك يهود الناي نصارى نبر السبام نباك اسلام دين بودن فبك مي فاطمه مي عبيد اما عبيدين بركم قد وسرغا نبي صلى الله عليه وسلم اصحابه كلون زمانو خود كليك فان لوبي نكروا اكم اصحابه كلون اتشي غوا اصحابه كلونكي ekaleeg faanunge loobiga qurbaan wadaage beefulun nukurwa kamek emme furtama tingaru nemigen gos meheokom garunoten nemigen as ma fahun as allah ilahu rasulan adawat teriken elan kufawa sunnatu ga ahulwarin mara gatulukon ilmu ga ahulwarin katila kit qur'ana sunnatu ga sahha mafhuma de kola guramakon ilhada kufur faalu kurun die bayge teriye nabiyya sallallahu alaihi wasallam eid milad faaha kurun feshingama mikamaki islam dina غير التريب ادين دك لوبيوا ادينوغا سنتا ادينوغا حكمت ماتير كورن كفا كمن نونكا ورس صاف كون اوبن ايگين بده ميدو اوغون من اسلام دينوغا دك لوبيوا باي گتوغا نبي صلى الله عليه وسلم دك لوبيوا باي گتوغا මිකං කන් දිරෝ මුන්දාර මිකං කම කි එකලෙක ෆාන දෙක ලෝභය වඩාගෙන් බේබේ කලුන් කුරාෆ එක්කම නෝකදි ලෝභින් එකලෙක ෆාන කුරවම එකලෙක ෆාන අමුර කුරාෆ එක්කම නෝකම් වර සාෆ් කො අවගමන එන් කෂෝරෙන් ගෙච් لوبيت الزتري اخونا اخت نبي صلى الله عليه وسلم علم يدفع كرمك كليك فانو سنتكم قرانكم ادي حديث ادي اصابكم بسفلكم اجماعكم قياسكم صح قياسكم ابسكتكم فين وفن وكم نونكن اي او من ورصافكم ان ام بين ابن رجب الحافظ ابن رجب رحمه الله بدال فاوي والمراد بدعاء كما كي بدعاء كم بيان قربا بدعاء واحد دكم او من بدعاء كي كونچك انغني ما استم كما كي بدعاء كانغني بس ابن رجب رحمه الله بدعاء بكم بدال فاوني والمراد بالبدعه ما احدث مما لا اصل له في الشريعه يدل عليه بدعاء كي اسلام دينوغا ابس اصلا نتي دينوغا وفدفا كانتك معنی دين نسبه كوربيگن ابس قال اصلا دينوغا ابس اصلا نتي وفدفور كانت اصلك كو بات قران سنه اجماع مي اصلك هم قرانكم كم بيان قرافن سنتكم كم بيان قرافن اصحابكم اجماعكم كم بيان قرافن هم بجا
efada kamen neti dini kame gotuga nisbe koren kore kommakam begem dani bid'a tere hamhemme mi wahaka ibn rajab rahimahullah bayan kurafawe jami' ulum wal hikam ga is wali number de sofa number 7 katawe ham ifotuga ستيك أشايشتنا سوفاق بيان كرافني فكل ما أحدث شيئا ونسبه إلى الدين على مفدا كم الدين النسبة كرا كم ولم يكن له أصل من الدين دينك يا به قطن إبس كم دينك إبس أصلكم فينا عندك كم قوانما ين رجوع أهرمنا رجوع كم فينا إبس أصلك وكم فينا عندك كم قوانما ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة أي مغفرة مك والدين بريء منه دين كمكم بريء وجنبه وسواء في ذلك مسائل الاعتقاد أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة أي مسلكي دين نسبة كروي مسلكي عقيدة جمهور كمجابس عملك كمجابس دي بيرفوشوك باهين أدي ترفوشوك كمجابي نمس إن كم دين نسبة كروي إيج متش تباهين إبس أصلا كمجوانا ما إكم بجنداني بدو أكترك ميسور نظر هنگا لارغا نبي صلى الله عليه وسلم عيد ميلاد احتفال كرمكي كلك فانوغ بس فلكم كلك فانوغ عمل فلكم كلك فانوغ اقراركم اصحابه كلونغ عمل فلكم ابس زمانك هيكم قرنوغ تريغا فينيغ اسوكم نون ابس علم ورك هيكم قرنو تري ميكو ابيغتون واهكلو دكا فنكن او من ورسافكو ايبنگه اهم بما مي كمكي حقيقتوغا بدعاء تريغ هيمنيگن دان كمكن ايبنگ ابن تيمية رحمه الله مجموع الفتاوى بيان كرافو بدعاء به قتن ما لم يشرعه الله من الدين فكل من دان الله بشيء لم يشرعه الله فذاك بدعة وإن كان متأولا الله سبحانه وتعالى شعروغ لفافة من الند كم الدين لفافة كم ديني كم قتوغا اتكفي كم قوانما فذاك بدعة أي بدعيك وإن كان متأولا أي أين نبأ تأويلكم كوري كم مغابين مس إنين أولون أران كوري كم مغابين مس إكان إيه زامتو كبكينداني بدو إكان أدي إيه نايكي بدو وريك إنين أرافر أولمكم أرمن نبوني كم مغابين مس إكان إيه زامتو كبكينداني بدو أكترك إيه فرتم نكتة كي أقوم متافعة كلن جميدة كي واقع إني كشور وجندي نبي صلى الله عليه وسلم زمانوغا إكلي فان كروافك كم نوكان أدي إكلي فان أصحابه كلن كروافك كم نوك أدي هيكم مقارنو كتيريغا هيكم أهل ورين كروافك كم نوكان إفهوغا إسلام دينا مسلمنا عداوة تر دشمن بايكو إميهونغ بيرفوش ريت كرمغا مقصد تو ترين وفدان إميهون فعلو كرمن دي إهنين احتفال تو تريغا فعلو كرمن دي كمك كان نبي صلى الله عليه وسلم عيد ميلاد فاها كرمن إميما إماغون ألغون مكيبا وجهكم غوانما نركاغ أهل ورين تري بجن هجادان أي كيت قرآن الله سبحانه وتعالى عنقافن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا مؤمنون ماغو فيوا الله إله الله رسوله ماغو خي دوك الله فكم غوانم تدمغا هداية بيان مفهوغا ويتبع غير سبيل المؤمنين الله رسوله هن بيغوتا غفيوا إهم ماغي خياركم نبي المؤمنون ماغو فيوا إهم ماغي خياركم فيكم غوانم نوله ما تولى ونصله جهنم تمغلا هنا إفراب بيغوتن إنا هداية مونغ كيبا قربا نركن إنا بدوا هوشي النبي صلى الله عليه وسلم إكلي فان إيمان أهل ورينغ ماغي نون إكلي فان عيد ميلاد ميغوتوغا فاها كرمغ ماغك إما ماغو نونغ ماغي خياركم في ميهاي نركوانترينغ ماغو خيار كرامي كمغا لكن هذا نبي صلى الله عليه وسلم عيد ميلاد فاه كرا فرات ورن نركاتري كمك خوشي أديك نبتي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إنذار دبوا فكمن أي بدوا وفدمك نبي صلى الله عليه وسلم حديث كرافوني إياكم ومحدثات الأمور تبامهم هشيار وركاتري وتبيشي بدوا تكون ركاتري فإن كل محدثة بدعة هنا دين ألا مفيد كم بدعة أو من يسفدي واحد وإن كشر رجعي دينه وكم نونك وكل بدعة ضلالة أدي كم بدعة مغفرة دمك صحيح مسلم روايته قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كم ألا مفيد كم دين نسبة كوريك ألا مفيد كم بدعة كما كم بدعك مغفرة مك أدي كم مغفرة مبني نركاجي إنما النبي صلى الله عليه وسلم عيد ميلاد احتفال كرمكي أي بدعة
bidua ei magfuradumaka miha gengoste kamen adi magfuradum miha wasil koddeni naraka engem narakawanta weringe amale gotuga ekam begin hinga daane midenna wihin bidu aaga tere ekan algon men kaneli bayam wegen bar hame hemme oba dijitira khonna e amalaki eena ya raddu kurwegen ban amale Allah subhanahu wa ta'ala amale qabul nukurba nabiyya sallallahu alaihi wasallam eid milad faaha kurum amalaki hekome gotuga Allah subhanahu wa ta'ala qabul kurban amale nu adikit ekan ei bidu ay gotuga ene azab libe ene faaferiwa kame gotuga ekam begen dan eni kit nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis qurafoni man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad timan kale faanuga shari'atu ga nen amale shar'i kame gotuga amale kofikam gawanama fa huwa raddun echen ene raddu egen meg maniki echen Allah subhanahu wa ta'ala e amalen e bahekam ga amalekam ga aqida kam ga en Allah subhanahu wa ta'ala qabul nu qurbane mi hadis bas fula meduga awgona war tafat tarjuma fenigen dia awma rajyega miharus bay darashuga war foriga nabiyya sallallahu alaihi wasallam eid milad faako maleg wazifa ada kurami doni faruga boat faruga erosha gos kari mihun genes jamaako hama kommehembes komme aharegga wessama kama kamfasha eid milad faako kurma mase kura bay darashuga bismihun erashuga mihegu lifawa fotek awano dushim e fotuga ena mi hadis tarjuma ko feggati befulun amille visnari kamuga winames warak hibwa tarjuma e tarjuma ei mi hadis ki murad sahha muradaki islam deen nisbek kurwe ibs amale ei deenuga dalil nekkamuga wanam e amale Allah subhanahu wa ta'ala qabul nukurwa e raddu kurwanek minaga tarjuma ga mina mi hadis abehut wahadakum bunafani ege maane ki e amalen ei eenaage amale gotuga eenaaya raddu kurwe eena kuri amale gotuga ek nisbek kurweeni ehma ekamaki eena kuri wara molkamek kiya mol islam deena alan ufaddaga nisbek kurwe kantan ei eena kuri wara molkamek gotuga ekam onnane ehma eenaaya raddu kurwe eenaage rangolokama molkan deha kodde kamek gotuga ekam onnane e hadis ki murad ekena bolani ekam hadis ki murad ki islam deen e deenuga daliluto ga bayan kura fure kantatta fiwa ehen kantattum edin rakkateri kurun astu maqsad ki mismihun amille hada dagan deenan echi weddima e hada miha maakkon eenaage e meena mihu kufeddichi ke ene ki wara molomihe ke egota bah dakka ko baswonno me hennamas mifada hadis basfuruta mifada bidu aga ahul warin nabani wara nurakkateri emihunga maqsada wasiluma dekolu hada warabboda emihunga me fasada ge dorta bandu kura hadis basfuruta mifada hadis tefaan hembima mi kommet chebes kaku walafa bindala emihun kommes kan uba maadeng ek kore bikan mi hadis tan ebe sechennon kam gada emihun nakhudu ebe enge timonna mikura kamaka qur'anakum sunnatakum hadisakum ashabakum ijma'akum rangalu sahha qiyasakum rangalu dalile miga nikkamis emvima ya dekolon hori nasutaka dekolon goram kurani kommehembes hama ekan kurumuga nietuga adi mikama behute ilmoren dakka hori wahakataka idikolo hada idikilave e jadalu kuffawa sama kommem sekon kurmuge maqsad ekkamuga ifawani haggaguma fawga hagga inkar kurum adi ilmi usulta kumihun ekke herwegen dio obadi zitira khonna akhtu awma emedanna kamenge Allah subhanahu wa ta'ala islam din furiyam kurwaf hajjatul wada'a nabiyya sallallahu alaihi wasallam hunniko ayat bawalun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan al-maida timana मेवति मनस्कलांग तिबामे हु नट्टका तिबामे हु दीम फुरियम को दिब्बा फी हम इस्लाम दीम मने फुरियम करवा फ अत्मम तु अलैकुम निअमती ति मनस्कलांग नियमत तिबामे न फुरियम को दिब्बा एम दीम मने फुरियम करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया दो करम फोगा ए दीन कदं इतुर कम वद्दाने बस जागे नोनान ए इलाही वही मच बिना फवा दीन अकीदा गस अमरुगस दीन की हम एकले फन दुनिया दो करे वही एवनी निमिगिन गुस्सा देने वही के जरिया नून इस्लाम दीन में अन्ना वही अन्ना मगिन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम दीन फ्रीम कुरा बयान को देबा हम एकले फन इस्लाम दीन फ्रीम कुरा फवाकुन की कुरान बयान कुरा फारुगा e Qur'anu ga deenu kame gotuga bayan kura fonne kame ekale faanu ga sunnatun hadisun deenu kame gotuga bayan kura fonne kame alag mihun ufeddi megmane ke islam deen furiyam kurwa fa wa kaman Allah baawale wahi basfula kurwe inkarak kam ga sekem wekin gada e deen furiyam nuwati da deeni kankan kit Qur'an bayan kura nekkan kan deenu kan ta gotuga algon men kurom men ekan kura kam gana megmane ki ei
ඉස්ලාම් දීන් ෆුරිහම නුවාකම ඒනග දුලුන් සොරිහ කො එහෙන් නුබුනිකම ගාවෙනමස් ඒනග අමලුන් එකන් කුරණි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දක්කවාෆා නෙක් කන්තත් ඒන අමිල් එකුරන් ආවමන්තරේග මිහුරියා වහගේ දෙක්කිය මෙහිම් බුනා වහගේ මේ දීනිකම නුනේ දීනිකම නුන්කම ගවජ්ජාම ඒ කොන් කමෙත්තෝ ආගමන සුවාල කිහා කොන් කැටගරි එකත්තෝ මේති වද්දානි මිසාලක ආගමන්තරේ කුරේ කොම්මෙ අමල බස් බීමනි ශාරයි හුකුමක ෆස් බෑග තෙරේ ඉක්බානක එක්ගොතිගේ හරාංකම එක්කම ගාව අනෙක්ගොතිගේ වාජිබකම එක්කම ගාව අනෙක්ගොතිගේ මුස්තහබ්කම එක්කම ගාව අනෙක්ගොතිගේ මක්රූහකම එක්කම ගාව මොනි මුවාහකම එක්කම ගාව එමිම ඉස්ලාමී ශරීයතක ෆස් හුකුමක තෙරෙන් සුවාලක ඊද් මීලාද් ෆාහ කුරුන් ඒ වාජිබෙත්තෝ වාජිබේ දලීල ඔන්නන් ජෙන් මුස්තහබ්කම එත්තෝ මුස්තහබ්කම ශාරයි දලීලෙන් ඔන්නන් ජෙන් ඒ දෙන්ගොති හුද්දකම එත්තෝ එග්මානේකි දීන නිස්බෙක් කුරේ එකම ඒ ಕುರುಮಾನು ಕುರುಂ ಹಮಹಮ ಕಮೆತ್ತು ಎಗತೆನ್ನು ದತ್ತು ಮೀಹು ಆಮಕ ಮಿಕಂ ಕುರನ್ ಇಕಂ ನುಕರಾ ಮಿಹುನ ಸೆಬ ಬದಬಸ್ ರದ್ದು ಕುರ ಏಕಮಕಿ ವರ ಮ್ಯಾ ವರ ಹೇಕಮೆ ಗೊತ್ತುಗ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಈದ್ ಮೀಲಾದ್ ಫಾಕಮಕಿ ವರ ಹೇಕಮೆ ಗೊತ್ತುಗ ದೀನಲ್ಲೋ ಬಿ ಕುರುಂ ಗೆತೆರೆಗೆ ಮಿಹು ಕುರಾ ಕಮೆ ಗೊತ್ತುಗ ಬೋನ ನೆಹಮ ಏಕಮ ಶರೈ ಗೊತ್ತು ದಲೀಲೆನ್ ಎಕ್ಕಮ ಗವಾನಮ ಏಕಂ ವೆಗೆನ್ ದಾಣಿ ಬಿದು ಆಗಿತೆರೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆನ್ನೋ ಆಫಾ ಗೊತ್ತುಗೆ ನೋಯ್ ಹಮ ಲೋಬ ದಿಸ್ತಿರ ಖುನ್ನ ಅಖ್ತು ಅವಮನ್ ತಂಕೊಳೆ ಮಿ ರಂಗಳ ಮೌದು ಬಿಸ್ನಾದ ಫೆನ್ನಾನೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಈದ್ ಮೀಲಾದ್ ಫಾಹ ಕುರುಂ ಏ ದೀನಿ ಗೊತ್ತುಂ ಅವಗಮ ಕುರಂ ಒನ್ನ ಕಮೆಕ್ಕಮ ಗನತ ಏ ಏಕಮಕಿ ಅವಗಮ ಕುರಂ ಒನ್ನ ಕಮೆಕ್ಕಮ දෙකේකම ගානම එක් මානේකි නුසීදාකෝ මත සීදාකෝ බස් ඒන නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එකලේක ෆානුන්ගේ රිසාලතු ෆුරිහම නුකුරවා කමන් එකලේක ෆානුගේ ඉස්තරිෆුලුග ඛියානාතුග තුමත යලවන් ඒ අලගොන් මේ මිසාලක එම්මේක සුවාල් කොෆිකම ගානම මිකමකි හේකමෙත්තෝ අමගාමසෙන බුරානේ මේ හේකමකේ රංගලකමක නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ඊදවත් ෆාහකමකි වර රංගලකමක එහෙම් බුනා हम जम सवाल की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बयान कुराफ इत्तो बयान कुराफ उतियाम एगुते के नबुन बयान कुराफ नेते हम जम एगमान के बयान कुराफ नेंग हेकम एना कुरनिये अनेगुते के एना बुन बयान कुराफ बोते हम जहर जवाब की कुबाह दलील बयान कुराफ तंग हरन दक्काश हरमति वेकम कुरागुत एना बुनाने हम जब बयान कुराफ नेते हम जगमान के फन कमे फरवाफुदी එහෙම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ ජමාන එකලෙක් ෆාන බයාන් කුරා ෆෙන්ඩෙන් හියෝ කමෙක් ආල්ගොන් මෙන්තරේ මීහක එගිගෙන් කුරුමුගේ මානේ කි එකලෙක් ෆාන එගි වඩා නොගන්නවා කම නුවත එකලෙක් ෆාන හියෝ කමෙක් ගොතුක දීනුක එකම කි හියෝ කමෙක් ගොතුක එක්කම එකලෙක් ෆාන එක බයාන් කො නොදේ ෆොරවාෆුති එක මානේ කි තිමන මෙන්දර මික මේගුනි එහෙම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දීනි ගොතු මෙයා බොඩ කම ෆොරවාෆ ඔතුම එක්කම කුරවේ ඛියා එකලෙක් ෆාන ඉස්තරිෆුල ගලවේ වරබ්බුර් ඛියානාත අගේතුක ඊද් මීලාද් ෆාහ කුරුන් ඒ දීනුක ඔන්න කමෙක්කම ගන්නොත දීනි ගොතුන් හේ ඔකමෙක්කම ගා එදෙවිගෙන් වාකමෙක්කම ගා බෙලියන් කුරිකම ගා වෙනවස් එකම් බෙගෙන් දානේ එකලෙක් ෆානෝ ඉස්තරිෆුල් ගලීෆාවා රිසාලතුක අමාන ෆුරිහම නුකුරවා කම දේහ කොද්දේ කමෙ ගොතු එකම් බෙගෙන් දා ඉමාම් මාලික් රහිමහුල්ලාහ විදාල ෆාවේ මන් ඉබ්තදා ෆිල් ඉස්ලාම් බිදඅතන් ඉස්ලාම් දීනුක බිදුවෙන් උෆද්දා ෆි මිහා යරාහා හසනතන් එකම කි රංගලකම ගොතුක බයිබෙෆ්ලම් මීතනුන් අන්නා නතිජා කි එකමකි දීනුක බයන් කුරාෆ එක්කම නුනෙන් වෙසේ රංගලකම බිස්කාර ශරයි දලීලක් නෙක්කම ගවියස් එකමකි රංගලකම මන් ඉබ්තදා ෆිල් ඉස්ලාම් බිදඅතන් යරාහා හසනතන් ඉස්ලාම් දීනුක බිදුවෙන් උෆද්දා ෆි ඒ රංගල රීතිකම ගොතුක ඒන දෙකිජ්ජකම ගවනම فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة هنا قبول كرني نبي صلى الله عليه وسلم رسالة خيانة وداغم فواكم هني الله سبحانه وتعالى وحي قرآن مفيدا لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هني الله سبحانه وتعالى وحي قرآن وافي ميتي من اسكالان دين فريم قرآن وافي مدينيوم فريم قرآن وافي إسلام دين فريم قرآن بكم بيان قرآن فوق دين وغير بيكم كان أهرنا بيان كون ندبوا كم أهرمن ترى ميهك بنان يجمعنا كي أي دينو كان كمين أي ديني قطعا رانغلو كمين قطعا أهرمن قبو قرآن كم جامع يجمعنا كي نبي صلى الله عليه وسلم رسالة خيانة ترى وداعم فاكم كلك فان استرفلوا قالوا دوغ توما تنجي بدالون فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا إدوهوغا كلك فان حياة بلوغا ديني كمين قطعا فان كمين ميدو ديني كم كنوانه हम कई फान हाया पड़ोगे दीन कमे गुतुगा इफो एक कमे नू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईद मीलाद फाहा करो हम लोबे इज्जत रिया खुना अख्तो
Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lobi kurumuge gotun ekeleg faanuge Eid Meelaadu faaha kurumaki Islami shari'atuga ekeleg faanuge lobi yumang algon amur kurwa fa waram muhim asas ekko muguradu ei lobin kurang onnakanta Qur'an ga bayan kurafon lobin kurang onnakanta ekeleg faanu wani bayan kodde ba me lobi ge mafhum ekkonge be olwale kit Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala kurafon surat Al Imran ga 37 ayatuga قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم كليك فان ودال واش تبامهم الله لو بكراكم غوار فاتبعوني تبان كليك فان تبا واش اهم ايرون الله سبحانه وتعالى تبامهم دك لو بودي غنوانه ويغفر لكم ذنوبكم تبامهم فافت فسوا دبانه والله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى جنگرين فافسوا غوان ترسكلا مي آيتو کا بیان کرا فونی لوبي واكم غوانا تم كليفانا تباواش اهم بما عيد ميلاد فاها كورن එකලෙෆාන දෙක ලෝබියෙන් කම ගවානම එකලෙෆාන තබාව මට්ටක عيد ميلاد فاها كورن ඒ තබාවමගේ සුන්නත එකලෙෆාන ෆරාප්පුන් ෆෙන්නා කන්නේ එහෙම එමිහුන් ලෝබි කීත කුර්ආනක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ ලෝබි වාකම ගවානම තිමන් මේ කලෙෆාන විදාල වාෂි තිබෑමෙන් අල්ලාහ් ලෝබි කුරාකම ගවාන තිමන් කලෙෆාන තබා වාෂේ ei tabaun kandala fangar emihun lob kura kamaki kelek faanu sunnata khilaf mane ki Allah subhanahu wa ta'ala lobwa miha nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnata lobi kura engawima e lobi ga emihun me kura kamaki kelek faanu sunnatu ga nekkankan kelek faanu sunnata nisbekkon kelek faana khilaf lobwa kam gwana me kelek faana tabawan jede kelek faana tabawan balafikum gwana එකලෙක් ෆානුක සුන්නතුම් ෆෙන්නාක නෙක් එකලෙක් ෆානුක ඊද් මිලාද් ෆාහ කුරෙක්ම ඉහ්තිෆාල් කුරාෆකම අදි අස්සාබේ එකලෙක්ම කුරබිකම වරගින ෆාරාවමතේ මෙහිම් බොනේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකලෙක් ෆානු උෆන්දු ගුන්නේ රෝදේශ එම්බිම එකලෙක් ෆානුති ඊද් මිලාද් ෆාහ කුරාෆ සුවාලක එකලෙක් ෆා රෝදෙන් හුන් රැබෙල්ලෝ බාරවන දුහතෝ ඊද් මිලාද් ෆාහ කුරමට එකලෙක් ෆාන් රෝදෙන් හුන්නේ උන් එයි එගොතුගා හුන්නේ එක්කම ගවාන මේ කේෆාන හුන්නවානි රබීලවල බාරවන දස්නෝත උෆ වඩාගෙන දුහුනුන් තෝ රෝදේ කොම්මේ හරෙක් ගස් එකම කොම්මේ හරෙක් එක දුහුන එකම රෝදේ හුන්නේ විකි එකලෙක් ෆාන් සුන්නතුක බයන් කුරාෆති කොම්මේ දුහක හෝම කොම්මේ හෆ්තාග හෝම බුරාස්ෆතික රෝදේ බුරාසේ දොස් එකලෙක් ෆානු විද හදිස් කුරාෆනේ ඒ අමලතුන් උෆල්ලේ දොස්කමුග හෝම දොස් අමලතුන් උෆල්ලේ දොස්කමුග අදි එකලෙක් ෆාන ශරෝ කුරබාෆා බයන් කුරාෆවනි හෝම දුවස් එකලෙක් ෆාන උෆම් වඩාගෙන දුස් මේකලෙක් ෆාන හෝම බුරාස්ෆතික රෝද ශරෝ කුරබ ඒ රෝදේ නුහිෆා එහෙන් කන්තත් එක මිකුරන් සුන්නතුක බයන් කුරාෆේ ගොතන් එකම නුෙක් කුරේ ඒ රෝදේ නුහිෆා හෆ්තාග මේ බුරාස්ෆච්ච හෝමග රෝදේ මුගේ සියාසතේ මිහුන් ගොතුක නොවේ ඒ සුන්නත බාවක් එක මේක බදලුග එකලෙක් ෆාන සුන්නතුක බයන් කුරාෆා නෙක්කන්තත් එක ඊද් මීලාදු ගොතුක මිහුන් කුරම් මෙද نبات الزتر يا أخونا أختم نبي صلى الله عليه وسلم عيد ميلاد فاه كرمك يهودي نصارى إن إبيك خلاف من الله سبحانه وتعالى أقوم أمر كرافة يهودي نصارى إنك واتروا من كتير يهمني داكم النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرافة من تشبه بقوم فهو منهم ميه قومك بيكا رشك بيكا واتروا يجم فيكم قوانم بيكا واتروا يجم فيكم قوانم فهو منهم أنا ما هو شيء ميه كتير إما يهودي نصارى يجمعون عيد ميهم මේ ඊසාග ෆානුගේ ඊද් මිලාද් ෆාහ කුරේ අදි එනුම් බස් බිස්මියන් ඊද් මිලාද් ෆාහ කුරම දෙම ඒ හර්මන් තෙරසියම් ප්‍රාණ එමියුන් එකම් පුරා හර්ම අවලාකම් බොඩේ නබි අසොසම් ඊද් මිලාද් ෆාහ කුර ඒ එකම් ඔන්න ගොතෙන් හර්මන් අවලාකම් බොඩවානේ හර්මන් න කේෆාන ගෙස්තිවි ගොතු ගාගම ගි ෆෙටම් බයක කම කුරාති කියාව කරුන් එන්නු එහෙන්නම නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ බල්ලවා මේ යහූදීන් ආෂුරා දෝ රෝදීෆුම් දියයි මුසා අලයිහිස් සලාම් සලාම කුරේ දොස්කම वाती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करे तिमन कले फाण मूसा फाण मा औला कंबड यहूदी नबर एं क्या विदु रोदे एं विदाळफा एदु रोदे हुंडवी एकमको ए रोदे हुंनो आफस यहूदीन खिलाफ मगोतुं एदोगे कुरिन दोए नोद फाहुन दोए गिफमा कय फाण बयान कर मी वत्मी एमी हुन्ना एक्को रोद हिफन आहारम जेहुं जेहे दोस आमस एमी हुन्ना खिलाफ मगोतुमट्टक एकय फाण कंत कुराफे गोति एंबीमा මීංග වර සාෆ් කොයි බෙන්ගේ එමිහුන් ෆෂාෆ්ගෙන් එමිහුන් කුරමුන්න කමක එමිහුන්ගේ වට්ටෆාලිය එමිහුන්ගේ සගාෆතු කුතරේ හිමනේ කංකං එයි අල්ගොමෙන් එමිහුන් ඛිලාෆ් කුරන් ජේ කංක එමිහුන් ෆාහ කුරන් යාරම නුකුරන් ජේ නගියතු එකම අල්ගොමෙන් තරෙන් බයිමුන් ෆෙනනි එමිහුන්ගේ රසූලුන්ගේ ඊද් මිලාද් ෆාහ කුරා කම ජම් අහර්මා උලාකම් බොඩ එකේ ෆා ඊද් මිලාද් ෆාහ කුරා අහර්ම එකේ ෆා දෙක මලෝබේ ෆාරක සේනු අහර්ම එකේ ෆා දෙක ලෝබෙන්ඥා
ආරමන් ජේන එකේ ෆාන සුන්නත තබා ඒ දීනු කවගමන අමල් කරා හොදගේ සුන්නතුන් අගමන ෆෙන්නා කන්නේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒ දොස් ෆාහ කරා ෆෙක්කම ඉහ්තිෆාල් කරා ෆෙක්කම හම හැම්මේ අගමන මිනුක්තා වාහ දක්කර ෆාහ කලුජේ රබීල් අවල් මොහුගේ 12 වන දවස් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඊද් මීලාදු ගතුගා උෆාෆාලකෝ එදුගේ ඉහ්තිෆාල් කරබන් දාරුගා එකදේ ෆාන උෆම් වඩාගෙන දුවහා මෙදුගා තාරීඛ් ඉල්මරමනි ඛියාල් තෆාතුෆ් නබ්බේකලුන් ඒ රබීල් අවල් නුවණ දුස්කම ශිදාල ෆෙබ එම ෆර්තමකම කි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මෞලිදුගේ දුවස් ඒ එකදේ ෆාන උෆම් වඩාගෙන දුවහා කි තාරීඛ් ඉල්මන් තර ඉත්තිෆාග ෆා දුවෙන්නු ඔළුන් අරාෆෙ දුවේ ඔළුන් අරාෆෙ දුවේගේ මෙහා බඩ අලකමෙක් ශරුවෙන් අවමකේ සෙවිස් කබූල් කරේ කමනු හම් මිනුක්තා ගවුන් ෆාහ කුලන්ජේ ඉල්මුර ඉත්තිෆාග මස්සලේ මේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දුනිය දෝකරේ දුවහා කි අබිලවනෝ බාර දොස්ක එම්බිම බාරවන දොස් එකදේ ෆාන අවහාර වඩාගෙන දුනිය දෝකර බිදොස් එදුවග අලගම උෆාෆාල් කුර්මකි එකදේ ෆාන දෙක ලෝබින් කුරන් හේවාර කමෙන් නෝක අලගමන වර සාෆ්කෝ එබෙන්කේ ඉබ්න් හජර් අස්කාන් රහිමහුල්ලාහ් ෆතුල් බාරිග තාරීඛ් ජෙහවන හාදිසාතක වාහක බයාන් කරමු විදාලෝ ෆවනි وقد أبدى بعضهم للبداءة بالهجرة مناسبة فقال هجرة تاريخ الجنة كشيء با مناسبة تقولوا فارقون خيالته تريجة أبي خيالته وهذا كمدار فاني كانت القضايا التي اتفقت له ويمكن أن يؤرخ بها 4 تاريخكم حادثة هجري تاريخ هجري مثلا مهار هجران فشيء جيف وتي مسلمون إمهم التاريخ جهما إكشيء با فد حادثة تاريخه فاها كوري إرجع හතර හාදිසායක ගතුක එබේෆලුන් වාහ දෙකේ ෆා හතර හාදිසායක මේ ලිස්ට් කරවෙගෙන දී හතර හාදිසායක මච්ච බිනාව තාරීඛ ජම් ෆෙෂ්දානකම ඒකුතුන් තාරීඛ හාදිසාතක බෙරක මෞලිදුහු අවබාසුහු වහිජරතුහු වෆාතුහු තාරීඛි හතර හාදිසායක එකදේෆාන් හයාප්පුල හිඟාෆේක තිරේග එකදේෆාන් දුනිය උෆම් වඩාගතු එකදේෆානුගේ රසූල් කමයාගෙන් ෆොනු එකදේෆානුගේ හිජර අද එකදේෆාන් දුනිය දුකර මේ හතර නුක්තායක් වාහක දක්වා බහුස් කරෙන් ගොස් විදාවන්නේ ෆරජහ ඉන්දහුම් ජාලුහා මිනල් හිජරති එබේකලුන් ගාතුග මේ හාදිසාත උතරෙන් තාරීඛ් ෆෙෂන් එම් එකශීගම් බා නිස්පෙක් කරුන් එම් කශීගම් හාදිසාය ගොතුක කදේලු ෆවනි හිජරාගේ තාරීඛ් කීවෙගෙන්ද විදාලවනි ලිඅන්න අල් මෞලිද වල් මබඅස ලා යඛලු වාහිදුන් මින්හුම මින් නිසා එහෙරි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් උෆම වඩාගෙන් තාරීඛා එකලේ ෆා රසූලුකමාගෙන් ෆොනමුන තාරීඛකි ඛිලාෆුන් නෙට්ටෙන තාරීඛ නෝනේ එක්මානේ කි මින් කොම්මෙ තාරීඛකි වෙස් ඒ දුනියේ ගාලිකන් දෙක වඩාගෙන් තාරීඛකම ගායිනමස් අදි එකලේ ෆා රසූලුකමාගෙන් ෆොනමුන තාරීඛකම ගායිනස් මින් කොම්මෙ තාරීඛකි ආමද ඛියාල් තෆාතු ෆා තාරීඛ තෙක් ඒ දුවහා මෙදුක ඒ වගු තාමද ගවනි තාරීඛ ඉල්මුන තෙරේග ඛියාල් තෆාතු ෆා ඉත්තිෆාගු ෆා නෝනේ වනික එම් බිමා වඅම්මා වක්තල් වෆාති දෙම්මෝති ඒ වක්තා මෙදුග ඉත්තිෆාග ෆා තාරීඛ කේෆාන් දුනිය දෝකර බි තාරීඛ එන්නමස් විදාල වඅම්මා වක්තල් වෆාති ඒ වගුතු එකේෆාන් දුනිය දෝකර ඒ වගුතු තාරීඛ ජේන වගුත එක්කම ගා ඒ බේකලු නුහද්දවා ඒ වගුතු ඒ තාරීඛ දෝකල් ලෙව්වි ෆඅරදු අන්හු ලිමා තුවක්කිअ බිදික්රිහි මිනල් අසෆි අලයිහි එහෙනි එකලෙක්ෆාන් දුනිය දෝකර බි දුවහා ගුලවාගෙන් මුස්ලිමුන් තාරීඛ ජහන් නුෆෂා එද්වස් දෝකල්ලි සවබකි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දුනිය දෝකර බි දුවා කි උම්මතෙන් හිතාමයා කම්බඩෝමා හිද්දතිකමගේ දුවහෙක්කම ගවාති ඒ zikra එගොතුග ආකරම් බේරණවාති ෆන්හසර ෆිල් හිජ්රා දෙම්මි හතර හාදිසාගේ තෙරෙන් හැම එකනි එකශීගම් බා තාරීඛ කි හැම එකනි හිජ්රාගේ තාරීඛකමග ඉල්මුර නිම්මාෆ එම්මම එබේකොලම් මේ තාරීඛ තෝග වාහකත හාදිසාත එක්කොෆාවස් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දුනිය දෝකර බි තාරීඛ එබ්බස්කම ෆාහ කුරුන් එබේකොලම් දුරු වඩාගම් ෆවනි ඒ උම්මතන් එම්මෙ හිතාමරි දුවස්කමග එදුවස් වෙෆාවාති ඉබ්න් අල් හාජ් විදාලෆානි මදඛලුග ඒ වොලියුම් නම්බර් 10 සොෆා නම්බර් 15 විදාලෆානි ثم العجب එෆෝ දන්නේ මි අජාබුන් ජේපද නුරක්කාතිර කමකේ كيف يعملون المولد بالمغاني للمغاني نبي صلى الله عليه وسلم وفندوه نمغا ميهم لوكيا وفافالك والفرح والسرور وفافالكم مجاكم لأجل مولده كلك فان وفم وداغن دوسكم بلاغن عليه الصلاة والسلام كما تقدم في هذا الشهر الكريم وهو عليه الصلاة والسلام فيه انتقل إلى كرامة ربه عز وجل
eduhoga emihun ufafaala kurum daru eduwas ei Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekelege faanu berres kalange karamat ekalag mate rahmata duniya du kurava datur kurai duhe eduha ki ummatan ga warabbod hitame ki warabbod gilemberi duhe ke evre bod hitame ummata kurmati duhe nuwe fa'alak hada miga macca binakun ei hegotuga ekan kurakam gawanam aslaki kana ta'ayyanul buka wal huzn aslu hagigatuga ummatuga mistakun hegotuga ekelege fana imam ekelege fana dek hagigatu lobiyakam gawanama emihun eduhoga hitama kura dohekkam ga wegen dane bodu wegen ba hitama ga dohekkam ga fawani komme mihekos amilya Nabiyya sallallahu alaihi wasallam duniya du kurbe hadisa handa ko e hadisa ga hitama kura dohekkam ga edu sastu hagigatu ga wanche ei Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kura honi komme miheka musibat fardi gotun dimawe handan kura she timan kalege fan ummata waki wada gan dos evre bodu musibaten algon menge waki farudaka bas ummataka bas kurmachinwana nikinato ekay fan ufum wada gan duwa namuga eduha ki me sabitu fawa duhekkam ga nuwaruga ekelege fan duniya du kurabe duhoge ha bodu ufalem me faala kurani kivegen mi sagetu agume bisnalanje nuktay lobati zetri akhunna ukhtum Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge Eid Meelaadu faahaga kurumakee islam dinuge dushmanu ekam bar wala fekka dinuge adawat teri ekam foridi fekka egotu agumana fenigen gossawe misruga me istimar ko gantibi France ge ahulwarim bes Nabiyya sallallahu alaihi wasallam Eid Meelaadu faahaga kurum bar wala fekka ei emihun islam dinuge eteren dinuge meha kankan halah kurum daruge beru fushun emihunna war maja kantettege mi kurani eki gawmuto ei gotem mikam mikuran bay gawmuto ge lavajaha nasha kaachi me kakka katila gurban kumbaatu ge war baru kantettege me mikamutere hingamunde embima dinu kankan halah ko kharab kuruma islami gawmutin istimar ko ganti emihunna bes ekelege fan Eid Meelaadu faahaga kurun ei baru ala kamekkamuga emihun faawani miedu algon menge halata balalikamuga gen mes mikan hingamu dene homi kit Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kura far hukum fuluta Nabiyya sallallahu alaihi wasallam genna far hukum fuluta wag bonfiam kom mehegus mo number ane tun number ane ngata e nafrat kure e hukum fuluta ka frassar kure ekam kam joku ja ekam kam deklo hanguram kuram den adi kobato Nabiyya sallallahu alaihi wasallam frassar kura faratten e emihun ekwarin gotuga emihun miturun gotuga emihun jalisun gotuga olamunda bay ekam kam gebes masseno ekam kam gebes kamennu ekelefana frassar kurna sei masseno ekelefana frassar kura bayka ko ulumakis masseno gefada beka taad kurumakis alumuntere massale kanuwe adi kobato Nabiyya sallallahu alaihi wasallam genestebbi shariata ekelefana sunnata ekelefana geneste hukum fuluta effara ko secular verikanta qaim kurma secular nizam taka taad kuramide mihuriha sakarat java ekelege fanuge dina dekol hadawe ekelege fanuge sharia hukum fuluta dekol hadawa ekelege fanuge diinuge sharia ungani wadagen tibbei befulunna frassar kofa e diina nisba huriha kamaka frassar kofa e huriha kamaka dekol hadafes Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ufandos faahaga kurun ekelege fanuge ufandu jalsa bewun eden hamaram iskandien kurakam konge fam egmane ki tabawuma lobe kurumuge muli manhaj ekko badaluwen gos halako femina umanterek kadek faana huriha gotun duttura kofa ekek faana Eid Meelaadu faahaga kur lobiwakam gawanama tabawun uti lobiwakam gawanama ekek faana geneste bi shariata e shariat hukum furutaka shariat den wadagen tibbevi ilmuga ahluren ihtiram kurma qadar kurma mi astu hagiyatuga ihtirama qadar kurma ki huriha kam ka dekol hanguram kofa den lobige dawa kurima ekam wegendani ekan danna mismi hunna warak hevva war majakam ko begendara dekan astu hagigi maqsada ki ekale faana de lobi won nun kan agmana warnagala enka shor begendara lobati izzetri muslima khona akhtu mi mawdu ki war dew ko agmana wah de kitan mawdu ilmu gahul warin Eid Meelaadu faahaga kurma ki bido ek ma kuri zamanun sur bayan kur waf egotu ibn al-haj rahimahullah vidala fawani ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من مولد وقد احتوى على بدع ومحرمات جملة vidalwani
emihun deenuga ufaddafawa kantattagu terega bidu'aage terega himene kamekeve emihun gabul kura gotuge ekamaki alukamuge tereng kommehen alukamuge war muhimmu kantattege manage deenuga Allah subhanahu wa ta'ala amur kurafawa ibadatuge terega himene kameke deenuge shi'arta faalu kurum terega himene kame gotuge emihun gabul kufawani egotun kurum daru ei egotun mi hingamunda kuramunda kantat terega rabiul awwal mawga mi Nabiyya sallallahu alaihi wasallam Eid Meelaadu gotuga maulidu gotuga kuramunda kantatten ei haram kurbafa bid'aage terege himenigem wa kantat Abu Shama rahimahullah idala fawe wa mimma ubtudi'a fi zamanina min hadha al-qabil mi gotun ti mammenge zamanuga bid'aage terega himenigem wa alun fadifa kamekei ma yuf'alu bi madinati Irbil lay Suriyaga mi Irbiluga ei mihun werkamu dostoruga hingamunda kantat kullu aamin fil yawm al-muwafiq li yawmi mawlid an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga ufam wadagan duwas gotuga komme aharaggawas faaha ko sudagad dirma mi adi hekonta foruma zinetteri uma ufafalu kurma mi kankam mi alan ufedifa kantatteri himenekam ibn nuhas rahimahullah fani min jumlati mabtudi'a fil mawasim wal a'yad ida musumta gotuga ufedifa bidu'aage terege himenifa kamake amal al mawlid fi shahr rabiul awwal rabiul awwal ga mi kure mawliduga harakat taki bidu'aage terege alan ufedifa bidu'eri musuntaka idutaka golifawa kameke ibn Taymiyyah rahimahullah vidala fawani ittikhad al mawlid me mawlida behekut wahadakum vidala fawani fa inna hadha lam yaf'aluhu as-salaf ay salaf as-salih qurafik manune ma qiyam al-muqtada lahu wa adam al-mani minhu law kana khayran ay ekan kurang ekashigam wa sababatan e zamanuga medori uma ekugaves adi ekan kur manavegenda ebbes sobennen haluges mi waramme nuktai Nabiyya sallallahu alaihi wasallam zamanu ekamen hinguma ekashigem wa sawata medori faves e sawataka guligen ekan kurang kurvene kurum manawa sawatake nen halatuga ekan nukurwa ko manje manike ekamaki dini gutu kurawon kamenon Nabiyya sallallahu alaihi wasallam Madina ga dihar do hunne ekefan gufan dos eba ade dihar dos ekefan ufan dos dihar dos ama ekelefan be kurmati ve dosta ekam faaha kur manawa be sawbenne ekelefana birudakka faratenne ihtifal kurum man hurasala faraten ema Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge Eid Meelaadu gotuga faaha kurve duwas Eid Meelaad khuda ekelefana babada igoda ganwane duwas ema edus takuraru ko diha aharu ekelefana ge hayapuluga Madina ga ekelefana baddu kure iruga wes adi edus faaha kurang manawa ebbes manakame sawben hurahem Madina ga nen halatu ga wes e munasabate ekelefana egotuga faaha kurafa netumun deha koddeni ekamaki kuragonna kame nunka ni waram mem nukta ilmi gotun argumen wahda karmen kumakamas walau kana khairan mahdan ekamaki hama ebbes kala khalis heokamek kamgawanama aw rajihan nuwata heokamek gotuka burave kamek kamgawanama wes lakana as-salaf radiyallahu anhum ahaqqu minhu minna ahaqqu bihi minna salaf as-salihun aharman nabar ekama kuriyara diu awasyagotumma haggo kambodui heokamek kamgawanama emme kurigi tibbani ebekanu lobin ekalefana kuranje kamek kamgawanama ei lobin ebefunu jana e malu qurba wadaga befunu lobin ekalefana ekamaki kuranje kamek kamgawanama aharman nabar ma kurigi ebekalu ma wargode ekam kurbe kamek kamgawis nabima ei heokamek kamganuwati ebekalu ekam nukurabani fa innahum kanu ashaddu mahabbatan لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا هني نبي صلى الله عليه وسلم أهرمن نبره ما أمين لوبيتكم بوده أهرمن نور ما احترام قدر كلا يفعل كوري بيكرونكي وهم على الخير أحرص أميهنكي هيو كنت توك أهرمن نور ما فوري كما هيو كنت كما سيكوفا بيك مسيكورا فبيكروني وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره ekelefana tabauma ke kelefana de lobi furihamo ma ke kelefana materi kon hituma ekelefana tabauma ekelefana kimantir ekelefana amur fulutakam niha bolumme wa ihya sunnatihi batinan wa zahiran lobi kurma ke kelefana sunnen etere fusna ber fusun dirwa ala kurme wa nashru ma bu'tha bihi wal jihad ala dhalika adi ekelefana wadain kantata mistakun fetrume adi ekanka mattaka ek haggu gotuga ekelefana nasru dinu mattaka jihad kurmeke جهاد كرم أي هتناي على ذلك بالقلب واليد واللسان أي هتناي دلناي مي أتون كلك فان جنستوي كنكما حمايتك جهاد كرم فإن هذه طريقة السابقين الأولين مي السقف سوا الصلف الصالحون
gotaki min al muhajirin wal ansar ansarna muhajiri bekalun gotaki e والذين اتبعوهم بإحسان أدهيغتوغا إبيكون التباوي ميهونغ مغكي وسميغوتي اقتداء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم يكونوا فتوغا وليون بردي سفان برستيك تيوي ستيك سويس أدي بدالة فواني وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية شرعية قد ألوفا فاها كرنجي موسم تفيوا إهم موسم تن إهم أيوتف فاها كرم ميغتون كبعض ليالي شهر ربيع الأول مهو بايد ريتك خاصكم فاها كرماي ريتك إمهم كياول يقالوا إنها ليلة مولد ريتك قلتك فاها كرماي أو بعض ليالي رجب أدي رجب مهو بايد ريتك موسم تاي قلتك هيوكم موسم تاي قلتك فاها كرماي أو 18 من ذي الحجة حج مهو أشار من دوس فاها كرماي أو أول جمعة من رجب نوت رجب مهو فرتم هكر خاصة كرماي أو 8 شوال نوت شوال مهو أفضل دوس الذي يسميه الجهال عيد الأبرار عيد قلتك جاهل فاها كرماي جاهل فاها كرا فدين فاها كرماي كمان كارو من تريس ورجنا كان هرود ورنج عيد دوه أي بس بدوها تريجه منك فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف منكم كما كيبس الصحابة كلهم هيوكم قلتك مستحب كما قلت دكودا فنوا بدعاء تريجه منك كم ولم يفعلوها كم بيكلهم كربا في النوى والله سبحانه وتعالى أعلم الله سبحانه وتعالى مولا دينودي غنوني وبدي زتري أخونا ميواها مجموع الفتاوى ولي نمبر 5 الصفحة نمبر 2 نودي أشق بيان كراف ابن تيمية رحمه الله مولد إنكار كروي مولد فاها كرون إنكار كروي بيكلون غتوغا أو من بيكلون فاها كلان يقولون العلامة إبراهيم بن موسى ابن محمد الشاطبي المالكي بكم إنكار كربا واهك في الدكافوي أدي الأم أبو عبد الله محمد الحفار الغرناطي المالكي بيفرنكي هبنا قرنوج بيفرون هجرين ميكن كما ديكول واهك دكافوني أبهم مي الإمام الشوكاني رحمه الله مولد ديكول واهك دكافوني أدي الشيخ محمد رشيد رضا مولد ديكول واهك دكافوني ميكن كما كي بس حالك قرآنكم سنتكم ثابت كما كما هي كما أهلهم قرآن كما كما كورين أول فاكري ابن تيمية رحمه الله أديهم تاج الدين علامة الشيخ تاج الدين عمر بن علي اللخمي المشهور بفاوني الفكهاني كنا مشهور فبيفلا موضوع تيوك فل يوبا فوي مكما إنكار قربا هم مفتي الديار المصرية قلتوا هنا الشيخ العلامة الشيخ محمد بخيت المطيع الحنفي بيفلا سامي كما إنكار قربا في اليوبا فوي أدي هندو كراك برتي علمون انتريغا الشيخ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي هندو كراك مشهور بيفلون لكي الشيخ أبو الطيب فهذا بيفلون كما إنكار قرافة أدي الشيخ عبد الوهاب رحمه الله الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله الشيخ محمد صالح العثيمين الشيخ العلامة عبد الله بن جبرين الشيخ الفوزان الشيخ الألباني رحمه الله فهذا برتي محققهم ميكا كي بدعاء تريجي همين كم دالو كم إنكار قرافة لو بتجتري أخونا أختم نبيا صلى الله عليه وسلم دك لو بكرن جين شكلنا يعقوم وانجه قرباني كله فان عقوم جانا مالهم قربان من جين نمس اللوبي كله فان واني بيان كود دبا فلوبي قد فان على ديو بني لوبي عقوم من نبيا صلى الله عليه وسلم نانغا وكنت تكبر من اللوبي عقوم بيدو فد منك لوبي كورن كم ورسافة كله فان التباع كله فان شريط حكم فرد بلاغنه أقول منك جنائي حكم تكا مدني حكم تكا أحوال الشخصية وركاوين يكون هركنت تكا أقول منك ذاتي ديرول مغريها كم سكلك فانو جنست بشريعة أقول من عمل كرم بي يكلك فان التباع يكلك فان دك لوب وامي يكلك فان دك لوب وفرات دك لوب وامي يكلك فان دك نفرت كرا فرات تك نفرت كرم بي يكلك فان شريعة خلاف كم كم أقول من نفرت كرم بي يكلك فان شريعة خلاف وفرات تكا يكن كن ديروا فرات تك أقول من نفرت كرم بي يكن تك أقول من نونه كيبونم بيهنمس لوبيغ نمغا دينوغا بيدو اوفدونغي يالم كوغم وانا كمنو ادي لوبيغ نمغا عداوت ترينغ مغ تباومكي يالم كوغم وانا كمنو بير فوشون ekade faantik lobe waakama dakka e bahana dekkumu kantattu gawun baaru mennu ekankam algu inkar kuran jene lobe wanya ekade faana tabawum ekade faana geneste mawga algu hifam eerun Allah subhanahu wa ta'ala ekade faanu shafaa'atu ahulwarin kam algu labani adi qiyam mahshar doga Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam matiwari hawdu ekade faanu appulun karo hikkum filwalana fentet libene bekkam algu begen dane ekade faanu shafaa'atun suwargonna bekkam algu begen dane hennuni lobe genamuga
ekaleeg faanu geristebe diina akankam waddafikam gwanama karhikkum filwalu mattaka nabiyya sallallahu alaihi wasallam fengarum fembon algum da dohuga e fengaro karim fassale be ekam algum begen dane ehinduga ekaleeg faanu vidaluwane timan kale faanu ummatu ahul werinne e mihun kiwegen to fassale woni ekaleeg faanu jawab go denne wene innaka la tadri madha ahdathu ba'dak kaleeg faanu engi wada nugonnawe kaleeg faanu fawge mihun diinan alan ufedi kantatak emma lobige namuga de bay kurikam ga inmes algon men e lobige namuga kurave kantattege sobun ekaleeg faanuge hawdu karim fassale be ekkamuga algon begen gadane hagigi lobbe wakamuga wanama emme heyogotuga algon men amalai baha eterai beerfushun algon men huriha kame ekaleeg faana tabako ekaleeg faanuge sunnatu awmu hifattam erun hagigi lobin ekaleeg faanu deke lobe aba ekkamuga algon begen dani Allah subhanahu wa ta'ala alamen emmen naki ekaleeg faanu sunnat lobi kura sunnatu ahluwarin kamuga labashi adi salafus salih magu khiyar kura asabe konna tabi bekalun geneste heyogotuga diri ula bekamuga labashi hada wa subhanaka Allah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته